आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुरी लोलना भारत संविधान की 9 सुबा शेड्यूल चनखिबा नुमित निंगसिंगदुना ngasi 35 सुबा मणिपुरी लोल की नुमित 2023 पांगथोकली नुमित इनी चथगदबा भारत की अवांग नोंपोक लमदंगा साउथ ईस्ट एशिया लेबाकसिंगा सेल थुंगी मरी फगलहनबा सेमिनार अमा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा ngasi हौख्रे केंद्र की मंत्रिमंडल ना लुपा कोटी 13 हेन चंगदबा प्रोजेक्ट मंगा अयाबा पीख्रे अमसुंग बांग्लादेश ngasi राष्ट्रपति की मिखल पांगथोकलगनी हौजिक नुंथिल पुंग 2 दगी नुमिदांग वायरम पुंग 5 फावबा भोट थादनगनी मणिपुर ngasi 35 सुबा मणिपुरी लोल की नुमित 2023 पांगथोकली इंकुमजा 1942 थोगी ngasi की नुमित असिदा मणिपुरी लोल असि भारत संविधान की 9 सुबा शेड्यूल द चनखिबा अदुबु निंगसिंगदुना मणिपुरी लोल की नुमित असि पांगथोकपनी कुमसी की थीम दी स्टेट सोंग सना लेबा मणिपुर फॉर पीस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हाइबसिनी मपुंग ओइबा थौरम मणिपुरी लैंग्वेज डेवलपमेंट कमिटी यावना लुप 13 ना सेंबा मणिपुरी लैंग्वेज डे स्टेट लेवल सेलिब्रेशन कमिटी ना जेन मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल का खुसमनदुना सिंदुना एकेडमी असिगी ऑडिटोरियम दा हौजिक नुंथिल पांगथोकनी थौरम असिदा राज्य होम अमसुंग यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री गोविंद दास कोंथौजम एमएलए सिंह सरोखाइबम राजेन अमसुंग कराम श्याम अमदी केंद्र की हानगी मपान थौरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन सिंह यावगनी थौरम असिदा स्टेट सोंग सना लेबाक मणिपुर की कंपोजर अरिबम श्याम शर्मना अखन्नबा गेस्ट ओइना सरुक यागनी 35 सुबा मणिपुरी लोल की नुमित 2023 पांगथोकलिबा असिगी मतांगदा मणिपुरी लैंग्वेज डे स्टेट लेवल सेलिब्रेशन कमिटी की कन्वेनर लेहाउ थाबम सरचंद्रना आकाशवाणी न्यूज दा हाई 35 सुबा मणिपुरी लोन की नुमित असी हनकी चही की ओइना पांगथोकजगदरिबा असी मणिपुर की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन 13 के लोइना अते तई संस्थान कयासु पुलगा स्टेट लेवल सेलिब्रेशन कमिटी अमा सेमगा पांगथोकजबनी हरिबसीदा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल का खुसमनरगा कोलैबोरेशन तौरगा पांगथोकजगनी मरुओइना हंदकी थौरमसीगी थीमदी The State Song Sana Lebak Manipur for Peace, Unity and Integrity have a wafam sini. Maruina 1992 da August ki kunji da Manipuri loan si miyamgi yahu maruina Manipuri Language Demand Coordinating Committee MLDC have a platform si makhada miyamgi yahu si da PR head oina chathakiba thoramni नुमित पालन असी बांग्लादेश यावना मणिपुर की मपानदा लेबा मणिपुरी ताबा मफमसिंगदजु पांगथोकनबगी पाउ फंगी लेबाक असिगी अवांग नोंपोक लमदंगा साउथ ईस्ट एशिया लेबाकसिंगा सेल थुंगी मरी फगलहनबा सेमिनार अमा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा ngasiदगी हौख्रे नुमित इनी चाथगदबा सेमिनार असी मणिपुर यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट का खुसमनदुना सिनबनी सेमिनार असिदा तोंगान तोंगानबा यूनिवर्सिटी सिंगदा थौपुरीबा प्रोफेसर सिंगना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांगनी सेंसस लिस्टिंग अनि कुंतरेट की अहानबा फेज हाउस लिस्टिंग अमसुंग हाउसिंग सेंसस की इनुमरेटर अमसुंग सुपरवाइजर सिंगी ट्रेनिंग इम्फाल वेस्ट जिला की ओइना ngasiदगी हौगदबा अदु तोखरे जिला असिगी डेप्यूटी कमिश्नर ना थोकप चेरोल अमना हाई जिला असिदा हौजिक ओइरिबा आइन अमसुंग शांति रक्षा की फिबम येंगलगा ट्रेनिंग प्रोग्राम असी कैंसिल तौबनी राज्य असिदा हौजिक ओइरिबा तंगदु लेतादबा फिबम असी येंगलगा यूनिवर्सिटी यावना अवांगबा थाकी महि तंफमसिंग बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर अमसुंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की मखादा लेरिबा स्कूल अमदी कॉलेज खुदिंगमक ngasiदगी हौरगा था असिगी कुनितोय फावबा सुटी लाक्थोखरे मणिपुर सरकार की स्कूल एजुकेशन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन ACRT की कमिश्नर कम सेक्रेटरी न थोकप चेरोल अमदा वाफम असी फोंदोरकपनी तोंगान तोंगानबा फुरुप अमसुंग लुपसिंगी लुचिंगबा तरा मणिपुरदा डिलिमिटेशन पांगथोकत्रिङैदा असेंगबा भारत की नागरिकसिंग मसक खांगदोंनबा दाबी तक्सिननबगी दमक ngasi दिल्ली पांखरे मिहुत कांगबु असिना तोंगान तोंगानबा केंद्र की मंत्री सिंह बीजेपी लुचिंगबसिंग अमसुंग IB ऑफिशियल सिंगा उनदना मखोई की दाबी असी तक्सिनगनी हाइरी
Tangai Padana Sangba Polam Sing Puba Gari Sing Asi Ayu Anganbada National Highway Kuntra Taret Imphal Jiribam Lambida Imphal Gidamak Jiribam Tadokre Aikogi Jiribam Paumin Hai Ayukta Tokiba Gari Sama Yanka Yawa Kanboy Aduda LPG tanker Kuntra Petrol Kuntaruk Diesel Tarataret Amasung Hidak Amasung Sana Taknaba Polam Sing Puba Atay Mal Gari Nipumapan Yauri Atay Gari Karasu Makatan Imphal da Satkiba Yabagi Thazabalay Hairi Entrepreneur sing amasung sarkar gi flagship scheme singi kanaba phanglaba miyoi singna loan lobada hena khodong sahanaba Mizoram Development Finance Corporation lingkhat agani labor pokpa numita Mukhyamantri Laltu Homhana Sabhapati oiduna pangthokiba Rajya gi Mantri Mandal gi mifan warep asi lokhibani corporation asi lingkhat paga loinana Rajya adu da Development Bank ama lingkhat kani haina Mizoram People's Movement sarkar gi mikhal gi manifesto da yawkiba wafam thabakta onthokle Asam ki Mukhyamantri Himanta Bisa Sharma Hairi Mahaki Sarkarna Miyamna Sarkar gi officing da tangai phadana lakpagi chang hanthanaba Pradhan Mantri Narendra Modi gi manglan minimum government maximum governance haibadu mangphauna hanaba kanna hotnari Kamrup tangarang district commissioner gi integrated office ama hangdokpada Dr. Sharma hai sarkarna phana kanna hotnarabasu hojik phawba secretariat ta file mayam ama pandana leiri khudong sadaba asi kohnaba service makal kaya ama district commissioner singi office ta transfer tokre tabiriba pawasya kasbani Imphal dagi Kendra gi Mantri Mandal na lupa koti lising traum doi hena sanggadaba project mga ayaba pikre project sing adugi manungda railway project mari amasung highway project ama yauri New Delhi da Mantri Mandal gi mifam loiraba tungda information amasung broadcasting Mantri Asni Vaishnaw hai Kendra gi Mantri Mandal na Rajya mari Nongsu Bengal Odisha Tamil Nadu amasung Andhra Pradesh yauna satgadaba railways gi multi tracking project mari ayaba pire Mahakna hai lupa koti lising mapan samri yang kairom sanggadaba project sing asi senba sahi ising ani kuntra matoi phawbada loisinaba pandam thamli Shri Vaishnaw hai Bihar gi National Highway kunithoi gi Muzaffarpur Sitamarhi Sonbar sa section lane marida onthoknabasu Mantri Mandal na ayaba pire masigi sanggadaba apunba senphamna lupa koti lising ahum sangha marpudara rom oigani India Singapore Ministerial Round Table gi mari suba mifam hasi Singapore da pangthok lagani mifam aduda Bharat ki maikaidagi selthum mantri Nirmala Sitaraman mapan thauram mantri Dr. S Joy Shankar Lalon Itik amasung Udyog mantri Piyush Goyal amasung Lalon Itik Udyog Electronics amasung IT gi Rajya mantri Jitin Prasad saruk yagani Ngaksel mantri Rajnath Singh ngasi New Delhi da Japan gi ngaksel mantri Sinjiro Koizumi ga wari sanaragani mifam asina leibak ani gi marakta leinariba ngaksel gi mari lalongi oina thamnariba thajaba amasung tengbang pinabe hengat hanbaga loinana Bharat Pacific lamdamda tangdul leitaba amasung asoi angam thoandabagi phibam hena phaganba ngamlagani haina panari Bangladesh tangasi Rashtrapati gi mikhal pangthok lagani lawmaker singna sarkar pariba BNP gi lusingba Mirza Fakhrul Islam Alamgir amasung dol taramatoi chungchinaba birodigi mirep Colonel Oli Ahmad ki marakta Rashtrapati oigadaba misak adu khangani Rashtrapati gi mikhal asi sahi 35 gi matungda ahanbu ina pangthokpani leibak adugi parliament jatiya sangsata hojik nungthil pung 2 dagi numidang wairam pung 5 phawba vote thadanagani Rashtrapati oina khalaba mirep adu hayeng numidang wairam Banga Bhavan gi darbar hall da Bangladesh ki anokba Rashtrapati oina wasak logani Aroibada maruiba pau amo Manipuri lol na Bharat Sangbidan gi 9 suba schedule da sankiba numit ningsingduna ngasi 35 suba Manipuri lol gi numit 2023 pangthokli numit nini sathagadaba Bharat ki awang nongpok lamdanga South East Asia leibak singa selthongi mari phagathanaba seminar ama Manipur University da ngasi dagi haukhre Kendra gi Mantri Mandal na lupa koti lising 10 hena sanggadaba project mga ayaba pikre amasung Bangladesh da ngasi Rashtrapati gi mikhal pangthok lagani hawjik nungthil pung 2 dagi numidang wairam pung 5 phawba vote thadanagani pauloi jare